Шифа тамчысы жана шам витаминдери сиздин иммунитетти бекемдейт. Бойго бүтүүгө же перзенттүү болууга, тестостерон жана гормонду калыбына келтирүүгө жардам берет. Анын ичинде мекке жаңгагы, кара зире, пальма чаңчасы жана башка экологиялык таза азык заттар бар. Али Херб экологиялык таза азыктар ден соолугуңуз үчүн. Құдай бір өтіп қалсам, стабильный жұмысым болады да. Қайрат, мені алға қашып кетсем не қыласың? Ешнәрсе? Сені ала қашқан бала қайнағасын көргенде өзі еле жеткізіп береді ғой деймін сені. Не қылмақ білемін, сен де жынды емессің да. Отырып қалғыдай. Тем более азыр елдер қорқып қалған ала қашқаннан. Қылмыш та. Бирок сені сүйбей қойғанда қылмыш болатпай ба? Кетік Асел деген подругаңдан алыс болчу. Өткенде такси заказ кылып барсам ушул кыз экен. Мас болуп алып жабышып ар нерсени сүйлөйт. Если честно, я даже не удивлена. Ладно, мне нужна пара. Ой. Удачи на собеседовании. Ал апа, үйдесіңер бе? Мен документтерімді ұмытып қалыптым, баратам. Biri gelse. Ömrüme biri gelse, biri geçse, özgürü bugüp köp nerse, özgürü bugüp köp nerse, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürü bugüp köp nerse, özgürü bugüp köp nerse, biri gelse, biri geçse, biri gelse. Eskizdi, mamileni tez kespi, var meni çıkırı çıkı, diviç cün ant pejimni, yersin üçün tegirin gendi, qadalan böyle koyç, hazırınca çok ne biringdirdi, erkeli bey turç, cumayç. Men жақшы, sen жаман, sen жақшы, мен жаман. Эгерде мага мендей адам кезіксе менеға сөзсіз жағам. Ойлуана керегі жоқ мага садағаң, азыр түсінбесең жанадан. Мына музыкаға езілгенім, оғарманымда елім менен, атқары беремен атқандай терім. Алло. Угуп атам. Мен Кайраттын атасымын. Туй ата. Ушундай болуп калдыбы? Ал башын жууп кийинип албады беле. Мейли айтып коеюн. Бала. Собеседованияга барбай эле кой. Кабыл албайт экен. Керегиң жок экен. Сен өтірсең мақсат. Аларды билем да мен. Чалпай Кайрат, урматтуу Кайрат мырза. Телефонуңузду өчүрбөй, зарядка сайып, кайтарып жатыңыз дейт да. Туурабы? Балам, Москва эле кет десем болбой атпайсың ба? Кыргызстанда жыргап аткансың.
Москвага кетсе элди ким ташыйт? Кыргызстанда жалгыз таксист кайрат да. Берчи. Кайра кетти. Кани, прости, я была пьяная. У нас с ним ничего не было. Да слушай, пожалуйста, Кани. Я с тобой разговариваю. Не жаңалық досым? Жаңалық ошо. Айшпаңдар шаштып атат білесің бе? Az doske. Да. Қандай? Жақсы өзің. Саған қызың керегі жоқ па? Не болып кетті? Не болмақ эле? Сурап жатат да сені. Сағынды. Жолығып қойсаң боло. Же жолықпа деп жатабы. Ей, мен саған алдыңғы мамам жөнінде сүйлө деп қанша айтам? И так қазір мен жақта жұмыс толып кетті бе. Сен студентка мындай істер емес пе? Байғазан чайханасы сіздер үшін эшик ачык. Кыргыздын чүйгүн сый тамактары, ташкордо, козу гриль, казан кебаб, гриль кабырга, Европа ашканасынан стейктер, пиццанын жана балыктын түрлөрү. Байғазан чайханасы меймандарды тосууга даяр. Доске сен үш жерден 6-дай болот жумушка. Неге? Кыргыз айтып коет го. Жетиң бири кыдыр деп. Байтым ушул жерден буйруйт сага. Оозуңа май. Эй, жакшы нерсе айтып атканда кичине оозуңа, маяңа, тияңа деп эле жөн эле айтсаң. Чипи. Следующий. Көче, Кыргызстанда жумуш издегендер шунча көп. Булар хотя бы жумуш издеп атат. Сен даже издебей элесиң го. Эй. Мен сени мага өткөрүп койгондан өзүм жумуш издейм. Сен мага сарсын болуп эле кой. Макулбу? Азыр отсаң. Салам алейкум. Кандайсың, жакшыбы, ден соолук? Эмне бияк иштейин деп келдиңби? Ооба, өтүп калсам. Түнде болсаң го дейм отуш. Бияктын шефичи, өтө начар киши. Жума сайын ушуну чакыра берет. Же албайт жумушка. Чын? Оо. Андан көрөкчү. Сен убактың оротпой жөнчү. Эшикке чыгыпчы, такстан бер. Чын? Оо, дамай. Лучше такстан бер да. Рахмат. Жакшы болуп койгон таксо эткен. Да, рахмат. Тиги алган не болду? Эмне кыласың аны? Эртең кабинетке кирип, ал кагаздарын толтуруп чыгышың керек экен. Могу жумушчулардын баары ошого толтуруп чыгыптыр. Эмне кагаз? Каяктан билем, тур бар өзүң сурачы. Так, туугандар. Алло, Алло. пара бүттү. Канке уже чыгып кетти. Всё, рахмат, Асел.
чоңуз ушунча сулуу болуп могул жумушка иштейин деп атасыңарбы? Эмне болду? Тура эмес болуп калат го дейм. Мунун шефин билбейсиңерби? Мунун шефи эртең эле кетип калат дейт, начар киши. Мен бул жумушта 2 жылдан бери иштейм. Адашып окшойсуз. Койчу. Эмне кагазды айтып атасың? Бияктагылар кана? Кетти. Сен эле калбадың. Следующий. Эмне мынча кеч чыктың? Сен уже иштеп кетти го дегем да. Эмне дешти? Чалабыз дешти. Баягы эле. Ушулардын эдинцасы төнүп калат окшойт. Чалабыз деп эле чалышпайт. Бирок булар аябай кызыгып калышты мага. Жактым окшойт. Ещё результат бүгүн эле чыгат экен. Алып калса экен, Алып калса жакшы. Чалбай койсо анда билбейм. Эмне уже чала баштады? Жок. Машинанын ээси арендадан сурап атты. Чалбай эле окшойт. Каныке, кандайсың? Жүрүп ата жеткизип коеюн. Жок, рахмат. Ömrüme biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, ömrüme biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, biri gelse, biri geçse, biri gelse. Кескизди, мамилени тез кеспей, баары мени жеккөрүт жекке, дебечи жончу антпей жемне, жерсен үчүн тегеренгенде, каадаланбай эле койчу, азырынча жок небериңдерди, эркелебей турчу, жумойчу. Мен жакшы, сен жаман, сен жакшы, мен жаман. Эгерде мага мендей адам кезиксе, мен ага сөзсүз жагам. Ойлобоо анан кереги жок мага садаган. Азыр түшүнбөсөң жанадан, акты издеймин карадан, жол мына баратам. Мына музыкага эзилгеним, угарманымда элим менин, аткарып беремин аккандай терим. Мына музыкага эзилгеним, угарманымда элим менин, аткарып беремин аккандай терим. Ömrüme biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü көп нәрсе, özgürlüğü көп нәрсе,
Ömürüme biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse. Özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse. Biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse. Kırsan бар опуңой, турдуң жөндүң уйку таптабай. Мүмкүнчүлүгүңдү жоктобой, жылы кой бортуной. Ар берибиздин тагдырыбызда, убактыбыздын бардыгы кыска. Себеби жок тырышпа, тыгылышпа, бери кара жылышка. Өнүккөндөрү көтөрүп кол чабам, өнүкпөгөндөр как минимум ошончодан. Биринен бирине үмүттөнүп жол табам, биринен бирине кичи көпүрөдө 10 кадам. Өнүккөндөрү көтөрүп кол чабам, өнүкпөгөндөр как минимум ошончодан. Биринен бирине үмүттөнүп жол табам, биринен бирине кичи көпүрөдө 10 кадам. Адамга такалба, такалган таштанды дайбада каналда. Акыл сөз макалда, сакалдуу гана эмес элим баздырды аксакалда. Адамга такалба, такалган таштанды дайбада каналда. Акыл сөз макалда, сакалдуу гана эмес элим баздырды аксакалда. Ömürüme biri gelse, biri getse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse. Biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse. Biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse. Ömürüme biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse. Biri gelse, biri getse, biri gelse, biri getse, biri gelse.